allin hamusqa kay warmi evangelismopas semanaman wiñay kawsay kay pachaqa tukuy imaykita yupan Tata Diosqa qhawan sonqoykipi kasqanta alistakuy riqsinaykipaq imaynata munay creey pampachay Espíritu Santo atiyninwan atin kawsayniykita tiqrayta hanaq pachaman churayta wiñay kawsay qallarin kunan. Munasqa hermanay, kusqa nuqanchik tinkunakunchik kay hanaq pachata riqsinapaq. Chayrayku kunan parlarispa kasun creeypaq iskay markasninmanta. Mayqin kanman chay iskay markas? Diospaq palabranta kicharispa nuqanchik yachaspa kasun. Hap'ikuway makiymanta nispa nirqa mama wawanta kallita pasachinanpaq. Ahinallatataq nuqanchispis nina tiyan tatanchikta hap'iway makiymanta Diosnita tay ichapis nuqaqa mana hap'ikusanichu. Nuqanchik creenapaqqa munasqa wawqimasi yachana tiyan creeqa mana sumaq atiychu. Al contrario, creeqa nin thaskiy harkatispa mana rikusqanchikman, thaskiy mana yachasqanchikman munasqa wawqimasi. Creeqa riy, creena pipichus mana kunan tiempo rikusqanchikta. Chantapis nillawanchikta imaynata kay libro de Marcos capítulo 9 cuentawasanchik hatun historiata maypitaq tata tukuy llakiyninwan munasqa wawqimasis wawanta maychus huch'uymanta pacha cuidaspa karqa. Pero kay wawanqa supayniyuq karqa ukhunpi. Chayrayku niwanchik kay libro de Marcos capítulo 14 ñawpaqman imaynatanin pusamuqtinqa kay waynayta chay supay Jesusta rikhuytawan chay kikin waynata sinchita thalarqa nispa. Kay tataqa apasqa wawanta waynanta mayman apaspa karqa Jesuspaq presencianman. Chay kikin tiempopita thalaspa karqa waynantaq pampaman urmaspa uqharillarqataq sut'ita kay uqnin laduman thalaspa karqa supayqa. Jesusta reparaytawan kayta tatanta tapurqa mashka unaymantataq kay hinata payqa ñak'arinri? Unaymanta pacha tatayqa wawayqa ñak'arin wawamanta pacha nispa. Entonces Jesucristo cuentaqukurqa sufrimientonqa unay timpuña kasqanta. Chayrayku pay nirqa sichusqan imallatapis ruwayta atiwaq chayqa kuyakuwayku yanapariwayku ari nispa kay tataqa mañarikurqa Jesusman. Chanta Jesus kutichirqa nispa imaynata mana atiymanchu. Creespaqa tukuy imapis atikun nispa. Chayta uyariytawanqa waynaq tatanqa qhaparirqa creeni yanapaway ari astawan creeni wiñananpaq nispa. Munasqa hermanay, ichapis kay tiempopi nuqanchikqa pisi creeniyuq kasanchik. Ichapis creenchik mana atinichu nuqaqa chay creeywan kusqa purinayta. Pero kay runaqa mana atispa payqa Jesusmanta hap'ikuspa karqa. Pisi creeniyuqpis pero payqa qhaparirqa auxiliota mañarqa creeni ari Jesus yanapaway creeni astawan wiñananpaq nispa nirqa. Ichapis nuqanchikqa piensasanchik kunan tiempo bautizakunayraq tiyan chanta tukuy imataraq ruwanay tiyan creeniyuq kanaypaq. Mana.
Ganga ajina manchikuyniyu katatispa tukuy llakinikimanta munasqa mana riyatigi Jesus pachakinman. Pay yanapasonqa, pay kallpata qusonqa, pay sinchita sayachisonqa. Kay unay tiempo ñakarispa karqa kay jovenqa. Sin embargo, Jesucristo yanapayninwanqa tukuy ima karqa munasqa wawqimasi. Creega munasqa wawqimasi iskay markayu imaraygu, porque pikunachus qonqorikungu, pikunachus mañarikungu qonqorikuspa Señor ninchikmanta sapa moqopega marka kashan. Chayraygu iskay markasta saqiwanchis pikunachus creenchis, pikunachus qonqorikuspa mañarikunchis Señor ninchikmanta. Chay kasan chay iskay markaqa, porque ninmi chari mana noqanchik mañarikuspa chayqa difícil creesulman. Chayraygu creeyta mañarikuspa kanatian Señor ninchikta. Mañarikuna tiyan oracionpi creeyta sapawqninchik. Chayraygu nin Jesusta kuticherqa, chaylaya supayqa mana imawanpis urqukunmanchu karqa, mana chayqa Diosmanta mañakuspalla nispa. Chayraygu qanwan noqawan sayana tiyan sinchita oracionpi, qonqorikuspa sapa p'unchay, mana nipi supay atipanawanchispaq munasqa hermanay. Hinataq nillawanchikta Tata Diosqa ichapis suyarqa kay tatamanta aska creeyta. Sin embargo, kunan suyasasuygi qamta noqata chay creeninchikwan. Uchikapis kachun, pisipis kachun, pero riy payman. Khatatispapis mana oraspapis payman riy. Pay suyasasuygi ajina, qampaq sonqoygita kicharispa ajina munasqa hermana pay suyasasuygi. 25 años pasan, munasqa hermana, tata y manaraq iglesia pichu, manaraq riqsinchu tata Diosta. 25 años pasan, munasqa wawqimasi, unay tiempota mañarirqani Señorman, mana noqallachu, hermanasni, tukuy mañarikuspa karqaygu tatay uq dia munanapaq Jesucristuta riqsiyta. Pay uq dia ninapaq noqa risaq kunanqa iglesiaman congregakamusaq nispa. 25 años pasan munasqa wawqimasi noqa bautizakusqaymanta pacha. Unay tiempo ichari, pero sinchita sayaspa Señor ninchikpi oración pega uq dia munasqa hermanay tataypis nerqa kunanqa iglesiaman k'askapusaq. Tatanchikta mask'asaq, mamaykiwan kusqa iglesiaman risaq nispa. Riqsik munani, preparakuy munani k'ayamincha bautizakunaypaq. Sonqoykuqa sumaqta kusirikuspa karqa. Sonqoykuqa munasqa hermanay, ichapis saltarqa kusikuymanta. Waqaykunasta t'akakamurqanku, t'uqllamurqanku ñawisnikumanta. Porque tiempo pasarqa tatay ninanpaq noqa riqsiy munani Jesusta nispa. Chayraygu sayanayki tiyan sinchita tata Diospi. Ichapis kay tiempo munasqa hermana mas sientaykichu chay necesidadta, pero chay tataqa masq'arqa chay dia sanuyachinanpaq wawanta. Chayraygu noqanchayqa hermanas kuyakuyninta tata Diospa munaspaqa kunan masq'ana tiyan mana k'ayachu. Kunan noqanchik rina tiyan clamana tiyan Señorman, yanapaway astawan creeyni wiñananpaq nispa. Kunan tiempo munasqa hermanas, llakiytaqa noqanchik mana urquy atinchikchu kawsayninchikmanta, pero Jesus yachachiwanchik paywan kusqa puriyta. Jesuspi yachanchik chay llakiwan kusqa purinata atipanata paypaq yanapayninwan. Chayraygu kunan qan ichapis wawayki waqasan, ichapis orasayki ministerioykipaq uq milagro pasananpaq kawsaynikipi. Chayraygu kunan ni Diosnita tay creeni ari yanapaway, astawan creeyni wiñananpaq ninayki tiyan. Porque pay suyaspa kasuyki misionninta cumplinaykipaq, ashka kawsaykunasta qampis testimonioykiwan cambianaykipaq munasqa hermano hermana. Ajinamanta
creeniguega, resichisonga día hanah pachata, maychus Jesucristo kutimuhta gan rikuygi chay hanah pachata, porque kaykunasqa wiñay kawsayman apaspa kasawanchik sapa uminchikta. Munasqa hermanay, maypi chay warmis kasanku, pikunachus kunan clamay munangu tatanchikman. Amén hermana, amén, porque gan munaygi Señor man rita kutiripuyta, chayraygu amén ajina kachun kawsaynikipi. Ayamincha watejmanta suyaspa kasayki, Diospa achak huyayninwan kay punchaypi.